Uyahalalela, uyahalalela. Amen. Bazalwane, my name is Enigma. Today ngifuna ukukhuluma ngebandla, ibandla lase-Assemblies, Assemblies of God. Assemblies of God kunezinto eziningi ezenziwayo Assemblies of God. Zikwatisa uJesu every Sunday. uJesu athi Assemblies of God inamabandla amaningi. Assemblies of God inama-branch amaningi, inama-leader amaningi and babanga ama-position. Phakathi kulama-leader lawa, phakathi kulabafundisi laba, kunabanye abasebenzisa amandla wabo and kunalaba bathatha khona amandla ngoba batshintshana ngama-position. Bamsusa la bamukisa le kuleli bandla, bamsuse futhi bamukise le. Abefundisi bayatshintshana Assemblies of God. And omunye nomunye makemile epulpit ufuna ukuthi yena abonakale. So bayaqala bayenza izinto zabo ezingekho ezwini kaNkulunkulu. uJesu ke ufuna ukuthi sinitshele Assemblies of God ukuthi uJesu unibhekile athi kunama-secret amaningi in the Assemblies of God eziyenzwa abefundisi, the leaders of Assemblies of God, hayi ibandla, the leaders, nina bafundisi base-Assemblies of God. uJesu uthi leli bandla leli lase-Assemblies of God akusiyilo leliya laqalwa abafundisi abaqalile leli bandla abomfundisi bengu. uJesu athi kune-difference enkulu. Uthi-ke uJesu ibandla leli beligcoka kahle in the beginning, bebagqoka kahle, abomama bebasihlonipha. Kodwa uthi uJesu-ke kulamalanga sekungene umoya omubi, uSathane ungenile in the Assemblies of God. Abomama abasafaka isigqoko esontweni, kunamantombazane nabosisi bayeza esontweni bafake ibhruko. Assemblies of God. uJesu uthi izinto zitshintshile, akusesiyiyo i-Assemblies of God yaqalwa abomfundisi bengu. Uthi le itshintshile le, this one is another one. Lena ngaphakathi inama-false pastors, this Assemblies of God yamanje. uJesu bazalwane kunezinto ezimkwatisayo eziqosha umoya engcwele right in the Assemblies of God. Ninesikhathi lapho nikhetha abomama bazoshumayela, niyabakhetha ukuthi umama lo uzashumayela this weekend. Manimkhethile ame ngaphambili ashumayela, ushumayela angafakanga isigqoko, ushumayela afake amacici. But before uJesu uthi in the beginning Assemblies of God was living a holy life. Ngalesikhathi iqalwa yilaba abayiqalile, so laba bayihambisa khona manje bayenza izinto zabo. Ngapha ngaphambili on the worship team sekucula everybody afuna ukucula, i-keyboard ishawayo anybody ayaziyo ukuyishaya, then niqoshe umoya ingcwele. Uthi-ke uJesu le weekend le enibabhizi ngayo ngemali, i-weekend leyo enibabhizi ngayo ngemali, uthi sinikhuze kunabazalwane abaphilela uNkulunkulu ngempela in the Assemblies of God, and bayakwata uma kufika leyo weekend lapho nizobabhizi ngemali khona. Uthi-ke uJesu isikhathi siphelile, akusisikhathi leso sokuthi nina nibe bhizi ngemali, niyenze iy'tokufele nikhiphe imali, nikhuluma ngemali, niyenza competition ngemali. uJesu athi ebandleni lakhe kushumayelwa izwi. uJesu athi isikhathi sethu siphelile lapha emhlabeni, siphelile. Lesi akusisikhathi sokuthi abantu babe bhizi ngemali, isikhathi sokuthi nitshele abantu abasindisile ukuthi baphenduke. Ngoba amabandla Assemblies of God nigcwele ngabantu abasindisile kodwa abakaphenduki. uJesu athi Assemblies of God ekuqaleni ibe iphila a holy life. So abafundisi abayisebenzisa khona manje banama-secret amaningi. Labafundisi bayalwa, banamajelasi, bayagosipana, banento eziningi, babanga ama-position. Then-ke uJesu athi niyamqosha or nimqoshile umoya engcwele. Bazalwane ningizwa kahle na? I-weekend le enikhawunta imali ngayo, lapho ninikela imali ngayo, niyenza ama-group nikhipha imali,
kunabazalwane bayalova esontweni makufika leyo weekend le, ngoba nilimaza imoya wabo, ngoba anibi bhizi ngelizwi, niba bhizi ngemali. UJesu athi isikhathi siphelile. Dala isikhathi sabantu siphelile lapha emhlabeni. Lesi isikhathi somusa, akusiyo isikhathi sokuthi nikhiphe imali ni-akhe amabandla. Isikhathi sokuthi nishumayele nitshele abantu ukuthi baphenduke ngempela ngoba bazosala. Assemblies of God, ngikhuluma ngama-leader, abefundisi base-Assemblies of God. Niphila impilo yenu, niza nabafezi benu esontweni bangafakanga isigcoko, Assemblies of God. Niza nabafezi benu esontweni bagcobise i-makeup, bafaka amacici. And uJesu athi in the beginning, Assemblies of God, it was not like this. Athi manje itshintshile ngoba uSathane ungenile, nimufakile in the Assemblies of God. Then-ke niqoshe umoya engcwele, nikhomba abomama ukuthi bashumayele, nithi lo mama lo zashumayela ame ngaphambili, angafakanga isigcoko, ashumayele angafakanga isigcoko. Iyayenzakala in the Assemblies of God. Nimqoshile umoya engcwele, phendukani. Assemblies of God, phendukani, isikhathi siphelile. Kusele isikhathi sokuthi everybody aphenduke ngempela, aphenduke ngempela. Shumayelani izwi, tshelani ibandla ukuthi izihogo zikhona nezulu likhona. Batshele ukuthi, babuzeni ukuthi bakhetha ukuya kuphi na. If bafuna ukuya ezulwini, let them live a holy life. My name is Enigma. Amen.